So karon guys, magsugod na kog luto. I will cook now. You will cook now? Okay. On the stone. Oh, Okay, on the What? do we call this one? kuan. Gasol, price gas Price gas, yeah. What? Nang ipasugod ron dire, ipasugod na. Saan na siya? Button siya ni. Lighter nga dako. Oh, right. Oh. Siga na gid guys. Yeah. Alright. Yan mo na yung mga kuan niya. Mo ni English lagi. first, For you first. I will cook muna for my children. This. So, Where's the one egg? Okay. okay, only one egg only. This is your 2 egg? Yeah. I will sagol that on the sardinas. Sardinas, this one? Hmm. Pamela's brown. Ano siya guys? Saan na siya? This is what we Gulaman? call frozen vegetables oil. Bisaya ba guys? Mantika na nga ni gahi. Gisuot na ko sweet. Mao din siya di ay. Mao na siya. Frozen Frozen vegetable oil. vegetable oil. Oh. Right? Karon mo kita ni. So, na guys, ako na nang ipakita na. Hindi na itong gubat-gubat. Dili na siya gubad Ay, guys. kasi may go tama. Sakit ba kasi Kuko na. Saan na siya? This is what we call ham. Aham. Ham ni guys. Okay. Ay, Para ham may request ni Kinsa? Hinday. Oh, man. Ilunod lang, wag pa kainit. Untong, pero pwede ko tayo na nagkuhan. No, no, no. No. Only for sardinas only. Oh. Hindi na butang nagkuhan eh. Ay, English mo eh. English lagi guys. English lagi. Ah, sorry, English. English only. So we have to get What? what do we call this one? Chinidor. Sinidor. English man eh. Okay, mag-English na yan. Na mas dagat good. Datong kuhan ba? Fork. Oh, pork. Kabantay mo itong gigamit ni Aquaman. Oh my guys. Oh, yan na. Daghan nga ginana ta. Ang tayo. Now cooking with the vegetables oil, okay? Yeah. So after that, After. paig ni siya, you put it bali-bali, oh, you bring to bali-bali this one. Bali-bali. So that dili masunog ang imong Smell it. No, the igo to my face. So katong mga si Boy Utog de o si Boy Kwan, Yan. luan ta mo kwan dili lang kay sige mo pangasyong. Sige mo. Ayaw, sir. Ha? Marang. Sige na mo pang chicks diha. Murag ka o kalon guys, yang ubo. Okay na. Hindi mo mo. Akong si Dodong Munir. Ay. Kaya. Right, murag luto na ni guys. Ano ba ano eh? Non sa yung cellphone ripikas. So now, kita mo kung saan pagbuhat sa itlog. Ilan ko kita. Ano siya guys? Oh, buhat! Buhay lang yun guys. Oh, may tip. What's this ah? No, you ukal it. Where I will put this one? No, ukal it only. I will ukal. Ukal it. You have to ukal it. Nadala ba gini yung panit guys? I will put it here. Ayan, nadala. Ano siya? The ubo is ukalizing. Ukalizing. It's the great. Agay. Good pa ka diha?
Dre. Pagod. Asa usa ibutang nga lang usa ka itlog. No, that's for sardinas only. Ano topic? What? For sardinas only. For sardines? Oh. I will use that for the sardinas. You will this. You will this. You will. Right? Okay, egg and ham is finished. Now, we will give the ehos. Wala pa ba yung ehos drin? Ehus. Wala na yung ehos, guys. Palit. No need ahos. No need. You have magic syrup. Yes. In just one ingredients. Cooking sardines with egg. Only one ingredients. Magic syrup. So it's magic. Very Magic. delicious. Magic. Got Maggie magic syrup. Got to believe in my. Yo. Guys, kuya gid malaksi kung sa dinasa na eh. Open can na oy, open can isik. Sarap. Isik Easy can. open, kundi malugit. Kulugit be. Ana, nalugit na. Kulugit na ba? Actually, it's already Sa may shape na ko eh. Gosh. Kana sir. Sardines with a tomato sauce and omega-3, so very good for the heart. Daw. Palayo mo na oh, gana. Go! Kay, kainit! Sabi niya, kung takaan sa mag-sardinas, tagay. Grabe, kasakit yun. Mhm. Ah. Guys, yan, imo ni siyang anong gamay? Murag dugo-dugo. Imo ni siya, di sardinas na. Sardines, yeah. Yeah, I know it. Small sardines with a small fish. Mga small fish na ganyan. Kana siya, tomato sauce na siya. Ang ngayon nila tugluan silang buhay-luto kukuan. Made in China, America. Made in kuan ni siya guys, na dire. Sama to yung ibutang ha. Ako kay bawang ka. Pero Sambong- From Zamboanga City, family brand sardines. Wow. Lami kay ninyo ang sardinas diyan, mga taga Zamboanga. English. Nag-English ba? English. Mga Mga- Zamboangas. Your sardinas is very delicious. It's very good. Mm. Dadong Lester love it. Yeah, I love. I'm so very hungry anymore now. Anymore. Never hunger anymore. I'm very hungry. Okay. Okay. Now we will What? going to what do we call this? Egglog. We put an egg on the sardines. Okay. Oops. Oops. Guys, Pinapulan. Magtotoo. sopa na guys. Sopa. Ano siya pagluto ang sardines. Oops, patatawa gamay kay grabe. Grabe. Gano'n na. Grabe kalami. Grabe ka lang sa sardines guys. In just one ingredients. Two ingredients guys, sardinas eh. One ingredients naman nun. Kapil na ingredients, itlog eh. Ako ramay mukha na ni. Sumuta daw. Buto. Ayun na guys, ikahuman na ni. Makita na ninyo ang magic. Magic. Oops. The magic is magic syrup. Ay, sibuk na ko. So you are going to pour oy. Oh, Nalaghan guys. it's okay. It's very good to your heart. Very good to our kidney. Daghan na What? the ingredients. Delicious. Morning. Nakanindot sa sardinas guys. Bisag small ingredients ra kayo. Lami kay ni siya. Lami na eh. Now, We're cleaning. now, now.
Dito yung tiyo niya dito. Mira, kantahin daw. Kantahin samtang luto Saan para. akong kanta ba? One, paminsan. Your favorite song. Paminsan-minsan No. alam mo Oh. nagbabalik. Luto na guys. Ano to? Mana? Hindi. Nya. So, magsugod na may kao na ni after ni. Okay? Okay. Nya. Goodbye. Ugma na po din. Magbiyahe. Basig makabiyahe na wala na iwan. Nya. Yeah, see you soon, Boy Utog and Boy Asyo. Nara sila permingan to. Nanda sila. Pa sila. Lunes naman.